uyu munsi uramutse ukoze urutonde rw'abanyapolitike batari inshuti n'abusa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mwanya wa mbere haza Corneille Nangaa. Birumvikana uyu wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaretse kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi gusa, ahubwo anafata intwaro araburwanya agamije kubukuraho. Utavuga rumwe n'ubu butegetsi w'umwanzi ukomeye wabwo ni uwahoze ari President Joseph Kabila Kabange. Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yavuye ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2018 nyuma y'uko yarabumazeho imyaka 18. Ava ku butegetsi yarabanye neza na President Tshisekedi, ndetse ngo hari amasezerano bagiranye arebana no gusangira ubutegetsi. Nyuma gato uyu wahoze ari umukuru w'igihugu unemerewe kuba umusenateri ubuzima bwe bwose yaje kugirana ibibazo n'uwamusimbuye, ahanini bishingiye ku kuba ngo yararenze ku masezerano bari baragiranye mbere yo kuva ku butegetsi. Kuva icyo gihe Bwana Kabila Joseph yatangiye gushinjwa kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo, ndetse muri iyi minsi byagiye kure President Tshisekedi amushinja kuba ari umwe mu baterankunga bakomeye ba AFC M23, ngo niwe washinze ihuriro rya AFC. Ihuriro riri mu mutwe w'inyeshyamba President Kabila yarwanyije akawutsinda mu 2013. President Kabila yahakanye gushyigikira M23, ati yonza kuba nyishyigikira ibintu ntabwo byari kuba bimeze uko bimeze uyu munsi muri iyi ntambara. Kabila yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2023 mu kwa 12, bivugwa ko agiye kwiga muri Afrika y'Epfo, ariko nyuma bivugwa ko yahunze. Uyu munsi rero mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique, President Kabila Joseph yemeje ko agiye gusubira mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akinjirira mu burasirazuba, igice kirimo ahantu hanini higaruriwe n'umutwe wa M23. President Kabila koko ibyo yashinjwe byo gukorana na M23 byaba ari ukuri koko, kubera icyo agiye kwinjirira mu burasirazuba bwa Kongo? Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka nibwo Joseph Kabila yemereye Jeune Afrique ko nyuma y'imyaka 6 yituze atagaragara mu bya politike, ndetse na nyuma y'umwaka urenga w'ubuhungiro n'ihungabana rikomeye ry'umutekano mu gihugu cye, yafashe umwanzuro wo guhita asubira mu gihugu cye nta gutinda, ngo agiye kugira ngo atange umusanzu mu gushaka igisubizo. Uyu wahoze ari president yavuze ko yahisemo gutangirira urugendo rwe rwo kugaruka mu gihugu cye mu burasirazuba kubera ko ariho hari ibyago bikomeye. Ntacyo yavuze ku buryo azinjira mu gihugu, niba azinjirira Katanga aho akomoka cyangwa niba azinjirira mu duce tugenzurwa na M23. Avuga ko yafashe uwo mwanzuro nyuma yo guhura n'abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe, abahoze ari abakuru b'ibihugu ndetse n'abanyapolitike n'abandi banyacyubahiro mu gihugu imbere no hanze yacyo. Itangazwa ry'uko Kabila agiye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rije mu gihe amaze amezi menshi akora ibikorwa byatumye yongera kuvugwa haba mu rwego rwa politike no mu itangazamakuru. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize yahuriye Addis Abeba na Moise Katumbi na Claudel Lubaya, abantu babiri bazwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa 2 gushize Joseph Kabila yahagaritse ibyo guceceka yari amazemo imyaka 6, maze asohora inyandiko y'ibitekerezo ku itariki ya 23 y'ukwa 2 mu kinyamakuru Sunday Times cyo muri Afrika y'Epfo. Nyuma yaho mu byumweru bike bishize yahaye ibitangazamakuru bibiri ibiganiro. Ni mu gihe kuva mu 2019 atari yarigeze agira icyo atangaza mu itangazamakuru kuva yava ku butegetsi. Mu byo yatangaje bitandukanye, Joseph Kabila ntabwo yazuyaje kunenga imiyoborere ya President Felix Tshisekedi wamusimbuye, amushinja kuba nyirabayazana w'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku bwa President Tshisekedi, Kabila arimo gutegura kwigomeka cyangwa se guteza imyivumbagatanyo mu gihugu. President Kabila ntabwo arakandagira mu gihugu cye kuva mu kwa 12 mu 2023. Nyuma yo kwanga kwitabira amatora aheruka ya president n'ay'abadepite ndetse akava mu gihugu mu ibanga rikomeye, yongeye kugaragara mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 ari muri Afrika y'Epfo. Ku mugaragaro yavugiye ko hari mu rwego rwo gukora ubushakashatsi mu gikorwa cyo gushaka impamyabumenyi y'ikirenga doctora muri kaminuza ya Johannesburg. Mu mezi aheruka Joseph Kabila yagaragaye yitemberera mu karere, aho yageze mu bihugu birimo Namibia na Zimbabwe. Ibi bikorwa byo byafashwe nk'ubukangurambaga bw'amayobera, bigatuma ubutegetsi bwa Kongo burushaho kumugirira amakenga. President Tshisekedi amaze amezi menshi yemeza adashidikanya ko Joseph Kabila arimo gutegura igikorwa cyo kwigomeka, ndetse akaba ari we wihisha inyuma y'ishyirwaho rya Alliance Fleuve Congo, ihuriro rya politike n'igisirikari rikorana n'umutwe wa M23. Iyi Alliance Fleuve Congo iyobowe na Corneille Nangaa
woza ari president wa komisiyo y'amatora kandi ukiri hafi ya Kabila. Gusa Kabila yerutse guhakana ko amushyigikiye. Ati yo mfite aho mpuriye n'umutwe wa M23 ibintu ntabwo byari kuba bimeze uko biri ubu ngubu. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri Afrika y'Epfo mu kwa gatatu. Kuva mu mwaka ushize muri presidansi ya Congo hari abakozi ba presidansi ngo batangiye kwita Joseph Kabila le parrain, bivuze umuhagararizi. Bishatse kuvuga ko ari we uhagarariye M23. Mu mezi ashize abajyanama ba President Tshisekedi bemeje nta gushidikanya ko Joseph Kabila ari we kiganza kihishe inyuma ya Alliance Fleuve Congo. Ninde wundi waba biri inyuma? Azi neza ibyo akwiye kubazwa muri iyi dossier. Ni kumwe mu bajyanama ba President Tshisekedi yavuze. Igitekerezo cy'uko Kabila yaba afitanye isano n'inyeshyamba za M23 cyari kimaze igihe kivugwa bucece, ariko bwa mbere cyavuzwe ku mugaragaro na President Tshisekedi ku itariki ya 6 y'ukwa munani mu mwaka wa 2024. Mu kiganiro yahaye ibitangazamakuru bibiri byo muri Congo, President Tshisekedi yashinje uwo yasimbuye ku butegetsi kuba ari inyuma y'abagerageza kumuhirika. Ati Joseph Kabila yanze kwitabira amatora none barimo gutegura kwigomeka kubera ko AFC ni wiri inyuma. Nta na rimwe president w'igihugu yari yarigeze ashinja uwo yasimbuye ibirego bikomeye nk'ibi ngibi. Nubwo bombi we na Kabila babanye bigoranye mu ntangiriro ya manda ya mbere ya President Tshisekedi, bamaze imyaka irenga 3 batagirana imibanire igaragara. President Kabila yagaragaje ko ari umunyapolitiki urusha abandi bose muri Congo guceceka. Nyamara uko guceceka kwe kwabangamiye cyane President Tshisekedi nabo bakorana ku buryo byasaga nibibahoza ku gitutu. Asobanukiwe kurusha abanyapolitike benshi akamaro ko guceceka. Gusa nawe ubu yamaze kubona aho guceceka bigarukira. Nyuma yo kuva ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2019, President Kabila Joseph yahisemo kuba mu bwiyoroshye bukomeye. Iyi ngamba yamufashije gukomeza gutera impungenge ubutegetsi buriho. Ariko uko guceceka nako ntabwo kwabuze ingaruka, kubera ko kwahaye abo bakorana cyangwa se abayobozi b'ishyaka rye inshingano iremereye yo gusobanura ukutavuga kwe. Ni mu gihe President Felix Tshisekedi amushinja gufatanya n'inyeshyamba za M23. Ibintu byose bijyanye n'iyobera ryitwa Kabila hafi ya byose byaravuzwe muri iyi myaka 6 ishize, ariko buri gihe bikavugwa mu magambo yabo bamwegereye. Mbere bamugaragaje nk'umukuru w'igihugu utekanye wishimiye kuba yaragejeje Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku ihererekanya ry'ubutegetsi rya mbere ridateje imvururu mu mateka y'iki gihugu. Nubwo ibi byabaye nyuma y'amatora yaciwemo ibice kandi yakerereho imyaka 2 yose. Kuva hatandukaniye na President Felix Tshisekedi mu mwaka wa 2021 kandi uko umutekano wagiye urushaho kuba mubi mu burasirazuba bw'igihugu, abasesenguzi batandukanye ba politike batangiye kumushushanya nk'umugabo wacitse intege ariko wifuza kwihorera. Nkuko babivuga, afite umuhate wo kugaruka mu ruhando rwa politike byanashoboka akongera kuyobora kiriya gihugu kinini. Joseph Kabila yagarutse mu itangazamakuru binyuze mu nyandiko ndende yasohotse ku itariki ya 23 y'ukwa kabiri mu kinyamakuru Sunday Times cyo muri Afrika y'Epfo. Muri iyo nyandiko yamaganye imiyoborere mibi y'uwamusimbuye, ntiyanatinya kumwita umunyagitugu, ndetse amushinja kuba nyirabayazana w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi mvugo ikomeye gutya yavugishije benshi. Ikurikirwa mu kwezi kwa gatatu n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba televiziyo yo muri Namibia, ndetse n'ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyabereye muri Afrika y'Epfo. Iyi myitwarire yo kwigaragaza mu itangazamakuru yaratunguranye cyane ku muntu utarigeze yemera gutanga ikiganiro na kimwe kuva yava ku butegetsi. Muri make, igihe cyo guceceka cyararangiye nk'uko umwe mu bamusuye yabisobanuye. Guhera mu mpera z'umwaka wa 2024, abo hafi ya President Kabila batangiye kugaragaza ibimenyetso byo kwigaragaza kwe nk'ushaka kugaruka ku butegetsi. Joseph Kabila yabanje gutangira kwiyegereza Moise Katumbi na Claudel Lubaya. Aba ni babiri mu bayobozi bakomeye b'uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo. Bahuye nawe mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize i Addis Abeba muri Ethiopia. Nyuma yaho bamwe mu bamwegereye batangaje ko hari umugambi wo gukora urugendo mpuzamahanga by'umwihariko i Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta bikorwa bifatika byari byatangajwe. Intego yari ukugaragaza ko hari igihe cyose byaba ngombwa ko yongera kuyobora igihugu. Ariko se Joseph Kabila agamije iki? Nk'uko abamwegereye babivuga, ntabwo bashaka kuvuga ko agarutse muri politike kubera ko bavuga ko atigeze yirekana gato. Ahubwo abamuvugira mu itangazamakuru bavuga ko ari igice cyishyirwa mu bikorwa ry'umugambi we mugari ufite intego ebyiri: kurinda ibyo afata nk'umurage we wa politike no kugira uruhare mu biganiro by'ubwumvikane bishobora kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo.
yaretse ubutegetsi buriho ngo bwigaragaze kugira ngo abaturage ubwabo bazicira urubanza, ni kumwe mu bahoze ari ba ministre muri guverinoma ye yabivuze. Kuri we biragaragara ko akaduruvayo kari mu gihugu ariko kamugaruye. Iri garuka rye ryari rimaze igihe ryitezwe, rije mu gihe umutwe wa M23 wafashe Goma na Bukavu, imijyi ibiri minini yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyatije ingufu kudohoka k'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Mu byumweru bishize Perezida Tshisekedi yashatse kwerekana ubushake bwo kwiyunga n'abatavuga rumwe nawe, atangaza ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe ndetse no kurekura bamwe mu banyapolitike bafunzwe. Gusa hafi ya bose mu batavuga rumwe nawe barabimwangiye, kubera ko babona ko ibibazo biri muri Kongo uyu munsi ari amahirwe kuri bo yo kongera kugira ijambo muri politike nyuma yo gutakaza igice kinini cy'ubutegetsi mu matora aheruka. Kabila yaba yarabonye inyungu mu bibazo bya politike Tshisekedi ari mu uyu munsi ku buryo byamufasha kugaruka. Mu gihe abantu bari bamaze imyaka 5 bategereje impinduka mu ishyaka rye Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie PPRD, uyu wahoze ari Perezida Kabila yakoranyije abayobozi bakuru b'ishyaka rye i Nairobi hagati mu kwezi kwa kabiri. Yahaye Oba Minaku wahoze ayobora inteko ishinga amategeko umwanya wa vice perezida w'ishyaka, amusaba kuyobora ishyaka afatanyije na Ramazani Shadari. Iyi mpinduka igaragaza ubushake bwa Kabila bwo kongera kubaka itsinda ry'abanyapolitike bashobora guhuriza hamwe abatavuga rumwe na leta. Ariko se iyi nzira izamufasha gutegura no kwihutisha igaruka rye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nubwo abo hafi ye bavuga ko nta kimubuza gutaha, Joseph Kabila ntabwo yigeze asubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere mu 2024. Umuvandimwe we witwa Zoe amara igihe kinini muri Afrika y'Epfo, mu gihe mushiki we w'impanga Janet nawe yavuye Kinshasa. Abenshi mu bamwegereye bahisemo inzira y'ubuhungiro. Icyakora hari bake bagumye hafi ye, barimo Kibaya bin Karubi, umujyanama we mu bya diplomasi wanamushakiye uburyo bwo kugaruka mu itangazamakuru. Kabila atuye muri Afrika y'Epfo, aho nk'uko ababizi babivuga ngo arimo gukora ubushakashatsi muri kaminuza ya Johannesburg, ariko aragenda ashyira intera hagati ye na Afrika y'Epfo nyuma yo kubona uko umubano wa Cyril Ramaphosa na Felix Tshisekedi ukomeje kumera neza. Mu byumweru bishize yagendereye ibihugu byo mu karere, yabanje kujya muri Namibia no muri Zimbabwe, igihugu cyahungiyemo John Numbi, umwe mu basirikare bakuru be ba kera. Hagati mu kwa gatatu yagiye Kampala ku butumire bwa Perezida Yoweri Museveni. Nk'uko abo bamwegereye babivuga, yagiye Kampala mbere yo gukomereza i Nairobi no gusubira Johannesburg. Uyu muryango wa politike wa Kabila utera impungenge nyinshi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwikanga ko Kabila yaba ategura ihirikwa ry'ubutegetsi. Felix Tshisekedi amaze iminsi ashinja uyu yasimbuye kugira uruhare mu bufatanye n'umutwe wa M23 na Corneille Nangaa uhoze ayobora komisiyo y'amatora. Nubwo Kabila yagiranye umubano ukomeye na Nangaa kandi akaba atarigeze amwikuraho kuva yareka kuba perezida wa komisiyo y'amatora, ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu yahakanye ibyo ashinjwa byo gushyigikira M23 cyangwa se ko yaba rumwe mu baterankunga bayo. Icyo gihe yaragize ati yomba mfite aho mpuriye na M23, ibintu byari kuba bitandukanye nuko bimeze uyu munsi. Yemeje kandi ibyago byo guhirikwa k'ubutegetsi, avuga ko biri hose mu gihugu. Mu kugerageza kurwanya Kabila, abanyapolitike batandukanye bo mu butegetsi bwa Kongo bamaze igihe bavuga ko Kabila Joseph ngo atari umunyekongo ahubwo ngo ni umunyarwanda. Ibi ntabwo byavuzwe mu myaka 18 yose yamaze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vice Ministre w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Ministre w'ubwikorezi Jean-Pierre Bemba yikomye Kabila wahoze ari president, avuga ko atari umunyekongo ahubwo gakomoka ku babyeyi b'abanyarwanda. Bwana Bemba yabivugiye mu nama yabereye ahitwa Ikintambo ni muri Kinshasa ku wa gatandatu ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu, mu ruzinduko rwiswe urwo gukunda igihugu amaze iminsi akorera hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bemba utarahwemye gukozanyaho na Kabila ubwo yarakira umukuru w'igihugu, yavuze ko Kabila Joseph atari umwana wa Laurent Désiré Kabila kandi ko nyina ngo ari umunyarwandakazi. Ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa mzee Laurent Désiré Kabila, na nyina ni umunyarwandakazi. Ati se yasize ubuzima bwe mu ntambara yo kurwanya Mobutu. Bwana Bemba yavuze ko izina Kabila Kabanga yari hawe n'uwitwa Ngoyi Mukena. Uyu ngo yaje kwicwa kugira ngo hahishwe ibimenyetso. Bemba ukomoka mu muryango wari hafi ya Mobutu Sese Seko yavuze ko atemera impinduramatwara ya AFDL yashinzwe na Laurent Désiré Kabila, bikaba byaratumye ashinga umutwe w'inyeshyamba wa MLC. Uyu mugabo yongeye kwibasira Joseph Kabila nyuma yuko ubwo yari Bandundu yavuze ko Kabila atari nyuma ya AFC M23 gusa ahubwo yanashinze indi mitwe myinshi y'abagizi ba nabi.
yavuze ko Kabila afite umutwe wazonze abaturage muri Maindombe, Kwilu, Kwango ndetse no mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kinshasa. Mu 2019 ubwo Joseph Kabila yabazwaga na Jeune Afrique kubivugwa ko ari umunyarwanda, yasubije ko nta muntu numwe umurusha kuba umunyekongo. Ati undusha kuba umunyekongo ukunda igihugu kundusha uwo ntabaho. Ati data yahoraga tubwira ubudasiba ko ikintu cy'ingenzi ari urukundo rw'igihugu cyawe, ibindi ni inyongera. Nyuma y'imyaka 5 atagaragara muri politike n'itangazamakuru, Joseph Kabila uyu munsi arimo aravuga kurusha abanyapolitike benshi muri iki gihugu. Avuga ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarangirira ku mutwe wa M23. Anashinja Tshisekedi kugerageza kwerekana ko ari umutwe w'abanyamahanga u Rwanda nta mpamvu zifite ishingiro rwanira. Yabwiye Sunday Times yo muri Afrika y'Epfo ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari ubushake buboneka bwa leta iriho bwo kwica amasezerano yavuye mu biganiro byahuje abanyekongo Isan City bikageza ku itegeko nshinga ryatowe mu 2006. Kabila yavuze ko kugerageza kose kurangiza iki kibazo wirengagije imizi yacyo bitazageza ku mahoro arambye. Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bakomeje gushinja Kabila kuba inyuma ya M23 no kugerageza kunaniza ubutegetsi bwe. Mu rwego rwo kwirinda ko Kabila agaragara nk'umuntu ushaka guhungabanya igihugu, abo ku ruhande rwe bamushushanya nk'umuyobozi ushobora gukiza igihugu. Mu bihe turimo ashobora gutabara igihugu, ni kumwe mu bayobozi ba PPRD wari Nairobi mu kwezi kwa kabiri bivuga. Undi wahoze ari ministre we yongeraho ati intambara turimo uyu munsi Kabila yayinyuzemo inshuro nyinshi, yarwanye na M23 mbere. Ati ntabwo twakagombye kwirengagiza ubunararibonye bwe. Kabila asa n'ukomeza gukina neza n'amagambo ye. Ku itariki ya 3 y'ukwa gatatu mu kiganiro yagiranye na televiziyo yo muri Namibia yaragize ati intego yacu ni ukubaho twiteguye igihe cyose gukorera igihugu cyacu. Benshi babyumvisemo gutangaza ko yiteguye kongera kuba perezida wa Kongo. Kugaragaza ko ari undi muntu ufite ubushobozi bwo kuyobora igihugu nyuma y'imyaka 16 yamaze ku butegetsi ntabwo ari ibintu byoroshye. Ibikenewe byose kugira ngo abe yagaruka biracyari mu rujijo. Nubwo ishyaka rye ryavuguruwe ariko naryo riracyari mu kibazo cyo kutagira imbaraga mu bya politike. Abanyapolitike bamushyigikiye bahisemo kutitabira amatora aheruka kandi ntabwo bemera ububasha bwa leta ya Tshisekedi. Nubwo yagaragaje ko yemera ibiganiro byatangiye na Kiliziya ku gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba, yanze gahunda y'ibiganiro aho Felix Tshisekedi yakomeza kuba perezida. Ibintu byakwangiza amahirwe ye yo kugira icyo ageraho. Imvugo za Kabila mu itangazamakuru nazo ntabwo zakirwa neza n'abaturage bose ba Kongo. Kubahitamo kuganira ibibazo bya Kongo mu itangazamakuru mpuzamahanga, by'umwihariko mu binyamakuru byandika mu Cyongereza, nabyo byatangaje benshi. Bamwe bamushinja ko atitwaye neza mu gihe cyo guhererekanya ubutegetsi mu 2018. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, Kabila yasubije ibingi bashinjwa. Ati ntabwo njya nicuza mu buzima bwanjye. Amakosa dukora mu buzima atuma tugira imbaraga. Kwicuza iyo uri umunyantege nke birushaho kongera kukugira umunyantege nke. Ati numva ko ndi umunyembaraga uyu munsi. Ni twebwe ubwacu tugomba gukosora amakosa twakoze. General Major Joseph Kabila ni umuhungu wahoze ari President Laurent Désiré Kabila wirukanye mu butu ku butegetsi. Yategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose. Ava ku butegetsi mu 2019 asubira kwiga. Ubu aba muri Afrika y'Epfo. Afite imyaka 54 y'amavuko kuko yavutse ku itariki ya 4 y'ukwa gatandatu mu 1971. Iyi myaka 54 kimwe cya gatatu cyayo no kuvuga imyaka 18 yayimaze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019. No ubutegetsi yageze afite imyaka 29 n'amezi 7 ataruzuza imyaka 30 y'amavuko, asimbuye se Laurent Désiré Kabila, perezida wa kane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyina wa Joseph Kabila ni Sifa Mahanya. Mu nyandiko nyinshi bivugwa ko Laurent Désiré Kabila yashatse abagore benshi ku buryo hari n'ababara ko yagejeje mu bagore 13, ariko Sifa Mahanya niwe mugore we mukuru. Joseph Kabila Kabange avukana n'impanga ye y'umukobwa Janet Désiré Kabila Kyungu. Nyuma y'urupfu rwa se Mzee Laurent Désiré Kabila wishwe ku gicamunsi cy'itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001, Joseph Kabila yahise amusimbura. Kabila Joseph benshi ku butegetsi bwe cyane cyane abataravuze rumwe nawe bamushinje byinshi by'umwihariko ku nkomoko ye. Nk'ubwo hari abavuze ko ngo atari umwana wa Laurent Désiré Kabila, ngo ahubwo ni umwana Sifa yazanye igihe Laurent Désiré Kabila yamushakaga. Abandi bavuze ko Joseph Kabila ngo ari umwana w'umunyarwanda Laurent Désiré Kabila yirereye ngo kubera ko yakunze nyina Sifa, ngo iwabo ni Kigali mu Rwanda, bakanavuga ko ari mu Biryogo. Abandi bakavuga ko Joseph Kabila nubwo Laurent Désiré Kabila yaba ari se
ariko ngo yungukiye mu rupfu rwe akagabana ubutegetsi bwe, bakanajya kure bakamushinja uruhare mu rupfu rwa Laurent Désiré Kabila. Abavuga ibi banavuga ko rwose ngo byari bimworoheye kumwica kubera ko atari se. Perezida Joseph Kabila yavuzweho byinshi, arabyumva ariko arabyihorera. Ni umwe mu banyapolitike bazi guceceka kurusha abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera guceceka cyane, inshuro nke avuga, amakuru atanze aba ari menshi cyane, ariko mu myaka 18 yose yategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze gake cyane. Ibyo abanyekongo n'abanyamahanga bavuga byose akabihorera. Byageze aho ibyo bavugaga byose bitakaza agaciro, maze ibyo ashatse kuvuga byose akabiha ba ministre be bakabivuga, ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ye Lambert Mende Umalanga. Uyu ni umugabo wamenyekanye cyane mu karere k'ibiyaga bigari kubera amagambo ye avugira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi birebana n'imiterere n'ubuzima bwa Joseph Kabila birimo kuba yarabaye umusirikare wo ku rwego rwa general ku myaka mike yari afite, akageraho aba perezida muto cyane muri Afurika. Uko ateye n'ibyo yagezeho byose, Joseph Kabila birasa naho bikomoka ku kuba avuka ku mugabo wamaze igihe kirekire ari umurwanyi n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi byatumye imyaka myinshi ya Kabila Joseph Kabange ayimara muri Tanzania, kubera ko niho se Laurent Désiré Kabila yabaye imyaka myinshi nyuma yo gutsindwa mu ntambara zo muri za 60. Joseph Kabila aha muri Tanzania niho yize, ndetse hari n'abavuga ko iki gihugu ari cyo ashobora kuba yaravukiyemo. Yahize amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Kubera kuba umwanzi wa Marshal Mobutu Sese Seko w'igihe kirekire, Laurent Désiré Kabila se wa Joseph Kabila nawe yabaye muri Tanzania igihe kinini yikorera ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Joseph Kabila amaze kurangiza amashuri yisumbuye yakurikiranye amasomo ya gisirikare mbere yo kwerekeza muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Mu kwezi kwa 10 mu 1996 Laurent Désiré Kabila yayoboye impuzamashyaka ya AFDL atangiza urugamba rwo kubohora Zaire, no kuvuga guhirika ubutegetsi bwa Mobutu bwari bumaze imyaka irenga 30. Zimwe mu nyandiko zivuga ko icyo gihe Joseph Kabila wari ufite imyaka 25 yahawe inshingano yo kuyobora unité yihariye y'abasirikare bato biswe ba Kadogo. Muri urwo rugamba Joseph Kabila bivugwa ko yarwanye mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko mu rugamba rwo gufata umujyi wa Kisangani mu kwa 3 mu 1997 Joseph Kabila yayoboye abarwanyi bafashe uyu mujyi, ndetse umusirikari wari uyoboye ingabo za AFDL General James Kabarebe rimwe agaruka ku buryo ingabo yari ayoboye zakiriwe Kisangani yavuze kuri Joseph Kabila, avuga ko bari kumwe Kisangani umujyi umaze gufatwa. Rimwe aganira na El Tahiri muri filme L'Afrique en morceaux, la tragédie des Grands Lacs, General Kabarebe yaragize ati Kisangani nibwo twamenye ko Mobutu nta gisirikare yari afite, kubera ko mu bice bya Watsa na Isiro twarwanye n'abacanshuro. Ati muri Kisangani hari ingabo nyinshi za Mobutu zahise zimanika amaboko zitarwanye, bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Ahangahe Kisangani Kabila yakiriwe nk'umwami, abaturage baramwishimira cyane, maze nawe nk'umuntu washakaga kujya Kinshasa muri stade Ikisangani anagira amahirwe akomeye cyane, kubera ko intumwa y'umuryango w'abibumbye Mohamed Sanoun yari ari aho ngaho muri stade. Maze Kabila wari uzi neza icyo yakoresha umwanya nk'uwo nguwo, abaza abaturage bose ati nibande bifuza ko tujya Kinshasa. Abaturage bose bari barabaye mu gitugu n'ikandamizwa rya Mobutu, bose bavugira rimwe bamanitse amaboko bati mukomeze mu Kinshasa. Ku mihanda ya Kisangani hose inyeshyamba za AFDL zari zarahindutse abacunguzi ba Zaire. General Kabarebe wari uri muri stade igihe abaturage baririmbaga bishimye banasaba ingabo yari ayoboye ku Kinshasa, we ibi byishimo by'abaturage yabibonyemo ikindi kintu. Muri iyo filme mbarankuru yabwiye El Tahiri ati bari bishimiye impinduka iyo ariyo yose. Kuri Kabila icyo ari cyo cyose yari gukora kigahindura ubuzima bari barimo cyari gifite kinini gisobanuye kuri bo. Ati rero bararirimbaga bati harakabaho kwibohora, harakabaho kwibohora. Atari ko ndabyibuka neza uwo munsi nari nicaranye n'umuhungu wa Kabila ari we Joseph Kabila. Ati naramubwiye ntubeshywe n'izi ndirimbo, aba baturage barimo kuririmba kwibohora kwibohora, nibejo bazaba bari mu mihanda bigaragambya bakurwanya, ikingenzi ni icyubaha. Nyuma y'igihe gito ingabo za AFDL zahagurutse Kisangani zigaba igitero gikomeye cyane ku mujyi wa Kinshasa, ndetse zirawigarurira, maze Laurent Désiré Kabila aba perezida wa Zaire anayihindurira izina ayita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho sabereye perezida Joseph Kabila yahise yerekeza mu bikorwa by'imyitozo ya gisirikare mu ishuri rya PLA National Defense University i Beijing mu Bushinwa. Mu 1998 Joseph Kabila avuye mu Bushinwa, ise Laurent Désiré Kabila yamuzamuye mu mapeti ya gisirikare amugira General Major, anamugira umugaba mukuru w'ingabo wungirije. Mu myaka 2 yakurikiyeho mu 2000
Joseph Kabila yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kugera ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001 ubwo se Laurent Désiré Kabila yicwaga. Désiré Kabila amaze gupfa, umuhungu we Joseph yahise amusimbura ku butegetsi maze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 yose. Gusa nanone nyuma y'iraswa rya Laurent Désiré Kabila hari andi makuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko umuhungu we Joseph ndetse na nyina Sifa ngo batari babanye neza na Kabila kuva kera, ngo bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rwe. Muri iyi myaka yose y'ubutegetsi bwe rero, Joseph Kabila yaranzwe no guhangana n'ibibazo bitandukanye by'intambara kubera ko mu 2002 yabashije kugera ku masezerano yo guhagarika intambara n'abo barwanaga. Iki gihe hashyizweho guverinoma y'inzibacyuho yari irimo we n'abakomotse ku mitwe yarwanyaga ubutegetsi bwe, yarimo RCD Goma na MLC ya Jean-Pierre Bemba. Kabila Joseph yabashije kumvikana n'abamurwanyaga, bahuza abarwanyi n'igisirikare cya Kongo, barema igisirikare gishya cyahawe izina rya Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC. Kabila yategetse Kongo nyuma yo gutorwa ku nshuro ya mbere mu 2006 no mu 2012. Ku butegetsi bwe yazamuye ingengo y'imari ya Kongo ayigeza kuri miliyari 5 z'amadolari buri mwaka, ariko nawe ntabwo umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yabashije kuwugarura. Imitwe y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda yahanganye n'ingabo ze irimo CNDP ya Laurent Nkunda kuva mu 2004 kugera mu 2009, ndetse na M23 mu rugamba rwayo rwa mbere kuva mu 2012 kugera mu 2013. Gusa nawe yarinze ava ku butegetsi ikibazo cy'umutekano muri iki gice cya Kongo atakiboneye umuti. Ni byinshi yakoze, ariko icyanyuma no gutinza amatora kuva mu 2016 kugera mu 2018 ubwo yafataga ubutegetsi akabuha Tshisekedi mu bwumvikane bwabayeho. Amaze kuva ku butegetsi, Kabila Joseph wamenyekanyeho guceceka cyane nabwo yaracecetse, aragenda buri rwirengero, ariko aza gushwana bikomeye n'uwo yasigiye ubutegetsi. Ava muri Kongo avuga ko agiye kwiga muri Afrika y'Epfo, ariko abandi bati yahunze ubutegetsi. Ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwageze naho umushinja gufatanya na M23 ndetse na AFC ya Corneille Nangaa, ariko Kabila arabihakana. Kuva yava ku butegetsi yaracecetse cyane kugera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 ubwo Tshisekedi yamushinjaga gufatanya na M23, maze Kabila wacecetse igihe kinini atangira kujya mu bitangazamakuru. None dore aho ibintu bigeze.